आयज आमी मुद्दम करून गोवन फिचर फिल्म्स गोवन फिल्म्स जी आयज सांची स्क्रीन जातली तेज्या फावटीक उलोवपाक येयल्ली हा. आयज सांचे खरवण हे मूवी स्क्रीन जातले आणि एक कप चा. So I request all our fellow Goan come and watch the movies being produced and directed, and there are Goan actors and actresses are there, the cast and crew from Goa. So येयात आणि तांकां motivate करात. It's a good I mean the whole world is coming here to watch the movies. The best of movies from all over the world are being screened here in Goa, in Panjim. So please come. Besides here, Inox Panjim, Inox Porvori, Margaon they are being screened. In Ponda, Z Square, हांगा बऱ्यांतली बरी पिक्चरां स्क्रीन जातात. येयात आणि पळयात. Besides that, there are open screens at 3 places in Miramar Beachar, at Wagator helipad beach area. तिसोर जाता आणि आमच्या मारगांव रवींद्र भवन फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर युअर. आणि बऱ्यांतली बरी जगातली पिक्चरां जेन्ना गोंया येता आमच्या गोंयकारांनी हेजो फायदो घेवंकूच जाय. कम विथ युअर फॅमिली, युअर फ्रेंड्स and enjoy the best of IFFI happening right here in Goa. On 28th will be the closing ceremony in the stadium, Shama Prasad Mukherjee Stadium. आमच्या ESG बिल्डिंगाच्या फुडल्यान बरी स्क्रीन घातलेली आणि बरे स्टेज घातलेली आहा. तिसोरूय एंटरटेनमेंट आसतले आणि तिसोर स्टॉलां घातलेली आहा. Come and please be a part of IFFI. We are having भोव करून आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांक आणि everyone from Goa who is interested in making films or directing it or wants to know something about filmmaking. तांकां मास्टर क्लासेस आमी हांगा आमच्या Z Square हांगा we will be holding it on 25th and 25th, 26th, 27th. Anga yeoche. Timings will be told on 25th at 4 p.m. Is the master class. 25th again 6 p.m. On 26th 5 p.m. 27th 5 p.m. Amche Z Square Tusoriyat and be a part of it. Learn something. And I am really grateful to our Honorable Prime Minister for giving Goa a chance. And yeah, was 21st year where Goa is holding this International Film Festival of India, and I really thank our Prime Minister for bestowing his faith in our government, and which is getting bigger and better every year under the able leadership of our Chief Minister Shri Pramod Sawant. This year, ESG received 25 entries in Goan section, out of which 14 films are selected by jury members. ESG has introduced a new segment called Goan Directors Cut, aimed at promoting Goan directors at IFFI. So, under Goan Directors Cut, 4 films select केल्ली हा आणि under Goan producers 10 film select केल्ली हा. Goa State Film Festival 2025. ESG will be hosting 10th, 11th and 12th edition of Goa State Film Festival 2025 in March 2025. Festival which includes feature and non-feature films produced in the state of Goa. The last edition, that is 9th edition of Goa Film Festival, was held in May 2018. And for the film produced in the years 2016 and 2017. And आता 10th edition will have films produced from 1st January 2018 to 31st December 2019. 11th edition will have films produced from 1st January 2020 to 31st December 2021. And 12th edition will have films produced from 1st January 2022 to till 31st December 2023.
Besides that, I also want to tell you about film finance scheme. The ESG will be inviting the application for film finance scheme. As per the letter received from DIP, government has accorded approval to invite application under the scheme, the Goa scheme of financial assistance for film 2016, or from the film produced between January 2018 to December 2023. Post which the scheme will go for revision. The application form for availing finance assistance under the Film Finance Scheme 2016 will be made available on ESG website www.esg.co.in from 9th of December 2024 till 8th of January 2025. The form should be submitted to ESG office between 21st January 2025 to 14th February 2025 during the office hours along with the necessary document. So आमचे फिल्म फेस्टिवलूय जातले आणि फिल्म फायनान्स स्किमाकूय तुम्ही अप्लाय करचे. आमचे कार्निवल परेड जातले, आमचे शिगमोत्सव परेड जातलो 22 आणि आमचे आकाश कंदील कॉम्पिटिशनूय जे जातले त्या दिसा. सो सगळ्यांनी ज्यांनी आकाश कंदील केल्ले हा हांगा येयात आणि register करात आणि बऱ्यातले बरे. Each taluka will get 3 prizes. Every participant, everyone who gets Akash Kandil will also get 500. So I welcome you all. Please come and enjoy the best of IFFI this year in Goa. गोंयान फाटली आता 21वें वर्ष IFFI जाता आणि गोंयान चड आनी चड फिल्म मेकर्स तयार जावचे, फिल्म कल्चर हांगा रुजचें आणि गोंयान जे फिल्म जातात ते फिल्माचे स्टँडर्डूय बी जशें आज खूब टेक्नॉलॉजी फास्ट वचपाक लागल्या हाच्या बरोबर गोंयचे बी फिल्म्स त्याच ती जी स्पीड आसा ते पेस आसा हाजे बरोबर रावपाक जाय. ताका लागून आमचो एक प्रयत्न आमी पेल्या वर्सा केल्लो. आमी स्पेशली गोंयचे जे फिल्म मेकर्स आसात, यंगस्टर्स आसात, हांकां आमी वेगळ्यो मास्टर क्लासीस. आतां ह्यो वेगळ्यो मास्टर क्लासीस कित्याक तर हांगाय बी मास्टर क्लासीस असतात, पूण हांगा ह्यो ज्यो मास्टर क्लासीस असतात ह्यो सगळे डेलिगेट्स आणि इंटरनॅशनल डेलिगेट्स, नॅशनल डेलिगेट्स जे येतात तांचे सगळ्यांचे खातीर ओपन असतात. लिमिटेड असता सिटींग कॅपॅसिटी आणि त्यो टिकेट्स ऑनलायन हे बूक करता आसतना कदाचित आमच्या सगळ्या गोवन फिल्म मेकर्स जे आसात हांकां त्यो अटेंड करपाक मेळटाच म्हणून ना. आणि ताका लागून पेल्या वर्साच्यान आमी ओन्ली गोवन फिल्म मेकर्स, यंगर जनरेशन हांच्या खातीर वेगळ्यो मास्टर क्लासीस आणि बरे रिनाउंड त्या फिल्डांतल्या लोकांक हाडून आमी ऑर्गनायज केल्यो. पोरू वर्सां जाली ना पूण अंदू परत आमी कुबेरन इन्स्टिट्यूट ऑफ फिल्म अँड टेलिव्हिजन हाजे CEO जीत वाघ हे आमचे बरोबर आसात. ओरिजिनल गोंयकार आसात पूण फाटली तो आणि ताजो बापूय सगूण वाघ हे गोंयकार आसून फाटली 40 वर्सां मुंबय फिल्म इंडस्ट्रीन आसात. आणि गोंयान भितर सुद्दां गोंयच्या फिल्म मेकर्सांक आमी तांकां रिक्वेस्ट केले की तुमचे वळखी आणि हे सगळें वापरून गोंयच्या फिल्म मेकर्सां खातीर कितें तरी करचें. आणि तांणी बी तांची इन्स्टिट्यूट आसा थंय, त्या इन्स्टिट्यूटाच्या थ्रू तांणी आमच्या खातीर स्पेशली 4 मास्टर क्लासीस क्युरेट केल्ल्यो आसात. मॅडमीन जशें उदळ सांगलें 25 तारखेक 4 वरांचेर शारीक पटेल, आणि शारीक पटेल म्हणजे आमकां जांकां फिल्मांतलें हें खबर आसा की आज झी स्टुडियोचे ही इज द CEO, जो OTT हें आसा ताजे ते CEO आसात. आणि एक असो आमच्या तकलेन आयलें की गोंयान सुद्दां खूब टॅलंट आसा, खूब लोकांच्यो बऱ्यो बऱ्यो आयडियाज आसात, पूण फिल्म तयार करपाक जो फायनान्स लागता किंवा जो सगळें फक्त सरकार आणि सरकारा कडल्यानूच मेळ्ळें जाल्यार आनी जें कितें मेळटा तातूंत भितर फिल्म जावंक शकना. आणि ताका लागून जशें आज जगभरान भितर बऱ्यो आयडियाज आणि ज्यांचे कडेन बरी स्क्रिप्ट आसा हाका प्रमोट करपाक वेगळे वेगळे OTT प्लॅटफॉर्म्स आज सगळे मुद्दम रावतात की बऱ्यो आयडियाज येवच्यो आणि दे आर रेडी टू फायनान्स. जाल्यार ह्या OTT प्लॅटफॉर्म वाल्यां कडेन हाऊ टू पिच युअर कॉन्सेप्ट. खूब फाटी कशें आसता, आज आमी हांच्या कडेन गेले जाल्यार तांची आपली एक वेगळी सिस्टम आसता, तांचे कडेन भरपूर आयडियाज येतात, ते कशे सिलेक्ट करतात, कितें पळयतात स्क्रिप्टान भितर, हाऊ टू प्रेझेंट हें कळपा खातीर आमी मुद्दम
शारीक पटेल हांचो मास्टर क्लास आमी क्युरेट केल्लो आसा आणि ह्या मास्टर क्लासान भितर दे विल ऑल्सो टेल अस की आमी सपोज जर बरो कॉन्सेप्ट आसा बरी आयडिया आसा जाल्यार हाऊ टू पिच तांच्या मुखार जेणे करून तांचे प्रोजेक्ट जे आसात हे फुडें वचूंक शकतात. 25 तारखेक आमचो दुसरो मास्टर क्लास जो आसा इट इज रिगार्डिंग प्रोडक्शन आणि फेमस स्वतः डिरेक्टर प्रोड्युसर रोहन सिप्पी हे जे करपाचे आसात. 26 तारखेक निरेन भट हांचो स्क्रिप्ट आणि स्क्रीन प्ले रायटिंगाचेर तांचो मास्टर क्लास जावपाचो आसा आणि 27 तारखेक परत सांजचे 5 वरांचेर राजेश कृष्णन हांचो डिरेक्शन ह्या विशयाचेर मास्टर क्लास जावपाचो आसा. Good afternoon, guys. So basically, firstly, I would like to thank Entertainment Society of Goa for giving us this opportunity to actually co-curate these master classes during IFFI. And obviously, when Sir said not just during IFFI, but throughout the year, you should actually do something about the talent pool that Goa has now. Why not actually develop that? This year, we have tried to keep a mix of newer generation people with likes of Niren Bhatt, who's written Stree 2, Bhedia. Also people like Rajesh Krishnan, who's just given a hit in Crew with Kareena Kapoor and Tabu. And he done a very famous web series called TVF Tripling. And we are also building a film institute in Goa. Hopefully by next year we'll be up and running for that also. Thank you all for coming here.